geni pamiarsa sareng sami sane banget koyak wangiang titian ri sejeroning kawentenan keberahmantian aditu inna kewasuki nairi ke raris kawentenan itu nih ngotwang punika geni sa tengah berapa kawentenan geni ini ke nah bareng di pemargine dok punika wantah muing jangaken ini punika yakti wantah ngumpul punika kini kawentenan kadi pangkeman imanik angkarang sane yakti katuju alas angkaranduk punika waning sangkaning ajere koyak tiring sajeroning penangkan agen ini melayu raris kawentenanipun nuju punika kawentenan alas cemarni gena bang angkeran mengke kawentenan manik angkara uang tawenten yakti giri kering sejeroning alas cemarune sane kalidang ngalikuk pisanan wan gaseng halan cemara kawentenan sang agening wentene kiri kering sajeroning alas cemarune saat winaluyu yakti kati ngesem alas kandawane kawentenan sang agen hidup punika bocap alas cemaro kawentenan Allah camarone akidik nenten pican wenten megantuna maka sami weakti kagesengan kita sangyang agendingnya bang angkeran dalar basemi
ketua ketujun kawentenan itu yang manggali kaki mucekang punika kawentenan ni manik anggaran mutusan makin dados abu kawentenan ni manik anggaran mana Siti mantra Uyang blasa Wingi atur ningayang titiang sana mungkin Duh keditampuni kawentenan kali manik angkeran menados aku nah kalau punika raris adine san mepesengan Siti Mandala mulisa aku ya kiring sejeroning pamar sampun wengi kawentenan jagat hidup punika rasa kawentenan ning ring kajaroning cihna wentene weati kadieu sang yang sasih rasa petang dedet nenten wenten sunaranipun nang iki nyerapen ke kalintang kawon pisah nah punika kemawinan kati empu Siti Mandala sane mangkin mata serapa jangan dulu genah eling kadi pudalane imanik angkaran rawuh maring bali tuaning ring sejeroning kadi pemargine pulasna punika kawentenan gane empu Siti Mandala wentene rares kadi mangkin sampun punika ring jagat bali duwipe nah keraman nore Bali sareng madatuk inggih nuang ningiling wayak tering sejeroning kaki tetuki Pacang ngeruruh punika kawentenan kati putarane ngakirike laretan empu Siti Mandala sakaning tuh mangah tanpa keleteh nunas punika pemargi misane nggih rawuh ring ala cemar kating makasya punika kawentenan kadi idem
Sidi Mantara nyingakin punika kawedanan Allah cemarune keceng wayaki dan wedan sane tumbuh mati nyengak layon sampun tasemi kalau punika koyakti kawentenan dani dapat yang makasya punika ngantenan hadi pudarani dene sane mapesingan manik anggaran sampun punika kekantenan menados abu